Moram reći da je ovo bilo sjajno iskustvo. Mislim da je veoma bitno za mlade inventore da dobijaju ovakve šanse da se pokažu i da se dokažu u svijetu programiranja. Mislim da također nam je dosta pomoglo da razvijemo taj takmičarski duh koji dosta će nam značiti u daljoj budućnosti i dosta sam zadovoljna ovom mogućnostom i nagradom i mislim da je bilo ovo sjajno iskustvo. Motorigrarija znači ukratko je igrica koja cilj je da poveže sve, da svi imaju pravo na zabavu, da se igramo i da dijelimo ta neka dobra sjećanja igrajući nju. Naš cilj sa motorikom jeste da djeca, na primjer sa posebnim potrebama, razviju tu koncentraciju, koordinaciju. Ciljevi za tu igru jesu, ako bude do toga, rado bismo na primjer dodali leaderboardove da bismo upoređivali, kao što smo već rekli, takmičarski duh i isto neke druge avatere, možda i da napravimo accountove da bi prosto razvilo se to svuda po Crnoj Gori. Mislim da je to od velikog značaja, posebno računajući možda mladi inventori nemaju previše samopouzdanja u sebi i kad vide tako nekakvu veliku kompaniju sa profesionalcima da i podržava njihove ideje, mislim da će to dosta im značiti u budućem stvaranju.